Right. Ke batla o tlo utlwa lentswe le ka mona na rona ke la mang ha ke tlo o jetsa lona ke batla o utlwe fela go re bona nna ke itse ke mhlakase empa hora ha e botlile ena ya borobong o sa tla utlwa fela wa sekhaya re tabentsana na wa sekhaya o jane go ke di right mntakwethu dingwena ndisiya ya ndisiya mntakwethu kolesithathu eveki yeah I know yeah Dr. Love kana go yani ya marato manyalo relationships mona ke nako ya teng ena bona nako ya tshetshellla kwa ka nnete date kapa ha ngwana a tshaba a big project. Yeah, it's a big project. Yeah, manyalo the relationship is a big this project. one yona icon. I batla for party. No, I can't let it a big project. I'm telling you. Can't let it. And you know, yeah, kore ya re shapa man, kore shapa batho ka sehloho. Re di mala. Hey, can't let it that. Mamedi ke le dumedisa dumelang ka ofela mo le mametseng le hona teng le metsa ke zenzile and this November. Mamedi se kala le bala ke ne tshwantse be ke ya birthday ka di 12 tsa December. Mari ke changes ke postpone taba ore ha le so qetwe romela di ke ha le so thole di account ka ofela le batho ba ke ba ratang gutla le thotse le thotse mo happy le thotse mo happy le thotse wena le fumane wa hao le thotse ngumoya beta Right. Guys, dumelang he ka nnete se ke le dumedise qaphela ka la Facebook ke Pastor November and Victorious Faith Ministry. Pastor November and Victorious Faith Ministry. TikTok o nke live le teng ke Dr. November ka Pastor November. Di live di le pedi Pastor November ka Dr. November ke TikTok. Kanti Facebook o nke Pastor November and Victorious Faith Ministry ke live mo re mojolo mona le manyalo le di relationship ke na lwa sekhaya. Ona le pina mona na ereng mojoya. Ona le pina ke batla go tla bapala mona Dr. November. Ya makhatsi. Ke a gale. Okay. Ke a gale. Ya mojolo o kanamang. Ka December jena mejolo mengata ya kanama. Kana go ke howa ya kana kore bona e betsa nthane ba ka se soto ke hlofi dingwane shebedi jwale puer tlo buang ka yona tsatsing lena entse le yona ya be ke fitileng re enka re isa pele mme e tsamaya hantle le yona pinale utlwa ke tsona tseo ya Dr. November ha ke tsona dilo tsa mtelo di akana angata kana kwena he Dr. November ke mane mo di kana mante ka baka la di pokotho tsa rona na le di chelete ra ikutlwa ne chelete se tso re bue English you don't waste my time you waste my time. Don't ask me a lot of questions of going down, up and down. I know you matata. Yeah. But marwatso wa sekang. Nna ke rata hore ene ke tlo bua. On a serious note. Bana di challenges di businessing. It's just that Satan ba tla fela hore batho ba be discouraged for lerato, discouraged for lenyalo. But o sala gore o ya ohle o ya batho ba sa rataneng o ya batho ba o ya baneng ba sekolo ntho ngwe le ngwe na le mathata a yona zinengxaki izinto zonke hayi nengxaki zonke bantasi zinengxaki zonke ngubani ngenengxaki yomjolo akekho bakhona ke mhlawumbi esingabaziyo but ke but ifana nento business abantu abane business bazaqala bana le challenges tsa rona di business tsa rona we are about the kereke we've got our challenges renale but it's just that it's a rebuya haholo ka di problem tsa rona tsa mesebetsing ha rebuya haholo ka di problem tsa rona tsa di kereke but le tsona di ntse di na le di problem rena le di problem Dr. Re ke botse mo o nkarabe honestly
ke motho a nnete ka hare ho relationship dinthong kaofela ho dinka kaofela ke ngandleng tse qabanyang haholo yo dingata ntho tse qabanyang dingata but I will say most ya ntho e re qabanyang ke ho se master communication, because remember, even if re ka ba le di problem tse different, but the problem di tlo ba a good communication. Now ntho re shapang kaofela most of the time harna a good communication. I think that is the biggest momamedi wa karanta a re tlweletse di, because re ka bua ka mjolo, re ka bua ka hore ba bang ba bua haholo, ba bang ba etsa jwa, but kaofela I will say most ya dintho tse re shapang haholo we lack communication. Ha re master communication, ho bua re a bua, but ha re kgone ho master our communication. Wa bona gore ke bua re tlo re kgone hore, because if re ka ba le bothata bofe kapa bofe, but at the end of the day through communication re kgona handle a problem, re kgona solve a problem, re kgona tla ka di solution for the problem tsa rona. Ka mantso bang ha re qabanye ke di problem, but most of the time re qabanya ke communication. We don't have a good communication, re shapwa ke communication. And hangata e mathela pokothong ke yeah ke ne ke tla mo e mathela poko ya re shap o se ka communication e shapa batho bangata. If I can be honest in that, re shapa ke communication most a re gone ya re shapa as kwazi thetha ko re thola re motho ka ba approach ka mistake yo yentseng, but bo thola re approach ha ke yone etsa situation is be worse. E mong o tlo o botsa tsela o botsang ka yona, thola tsela o botsang ka yona indlela butsang ka tsela botsang ka yona o thola re etsa situation is be worse. E mong tsela eo a answerang ka yona e etsa situation is be worse. O thola re qetelo ya qetelo ha re sa dilana le problem, but re dilana le tsela eo how approach it jwang, why o bua jwalo, why o nkaraba jwalo, why o tine ha ko botsa, why o etsa so I will say dingata mo mamedi, but the main thing communication, because communication ke yone etsa gore re thole ntho solution ya ntho enngwe le enngwe mo mamedi wa karata ke yone nka isho a good communication. yeah no ka bua ka yona ka tsatsile go tla re bua ka yona ha le ha re be baraka sotho re be mo hatla khuti re be mo hatla khuti e mare ya re shapa ntata yo ya re shapa yo o botse motho ba araba gore o tlo jo karaba ya motho. How can this person nkaraba so emong how approach how botse potso gore tholo o yentse mistake? Yes, o yentse mistake, motho ba approach aba o botsa ka mistake ya o tsela o approach nka o bothola hore e yentse situations why umpotsa jwalo, why approach jwalo. I mamedi ke bothata ma, it's a problem communication, but re tabua kona ka tsatsedi 17 minutes past 9 o'clock. Doctor ke fumana potso monana last actually ene se potso motho ona njwetsa re ke batla re tlo bua ka yona tsatsing le o gawane le motho wa hae, le baka le tsang re gawane le motho wa hae, motho wa hae o dikoloto ntse ngata, o gangwe ke dikoloto yo ha sa khona lo patala rente, ha sa khona lo maintain, are ha tsamaiswa ke taba ya hore ha khona mo maintain, o tsamaiswa ke taba ya hore le dikoloto tsena ha di tsebe hore na o gangwe ke dikoloto na etsa eng. Ka mantswe a mang taba e mona tšhelete jwale motho ya jwalo ka enana ya tloetsweng re mo thusa ka tsela e jwang bana jwale wa bona la hore ha gona mohlang a tla bang hantle relationship motho yeno wa dikoloto o bana o siwa ka baka la dikoloto tseo a iketsetsang tsona tse di mohlomong o na re wa thusa ka tlung mohlomong, and o fumana hore tšhelete e ka dikoloto tsena di ka udimo le go tšhelete yena ya a e fumana kutla tatetswe araba yo handi ngame ike ka kitatile ike ya pele e gotla back to tabenya. I think there's a problem of communication in Kenya. Why there's a problem of communication? Let's say muthiona wa batho una thusa ho etsa hore o thusa
di-challenges tse teng mohlomong o na dikolotong because o na trya ho etsa jwang ho thusa bakeng sa di-problem tsa teng tse teng ka tlong. But one, to show that there's a problem in communication again more, there's no way o can thusang let's say mohlomong re na le challenges ka tlong ka mona o botsa maolo ka di-mathelete mare ke sa tsebe. It doesn't matter what o batla ho rescue a situation setting. It means there's a lack of communication again. I could tell talk kule ntlo wa se khang ha re tla tabeng ya chelete ebile I will say taba chelete it's a problem. What's about batho ka ramanyalo, if it teng to batho ba sa batlo we discuss before to tla o yena re tlo bua ka le yena, but ke kopa re qale mona. If it teng to yo batho ba shapang re sa kgoneng ho bua ke chelete, manyalo mangata ntata go thetswa ngemali ha o bue ka chelete manyalo nga mangata ha o discuss chelete ha o discuss taba ya chelete e tshwana le taba ya intimacy sex ka ramanyalo mo mamedi wa ha e ka ba di teng dintho tse batho ba tshabang ho di thasha ke tseno tse pedi azama, but mo mamedi wa ka ratang ha ba into details ha ba bua ka chelete. And that is all tholang hore jole batho ba ngata ka ramanyalo ba na le di problem tsa chelete because number one ha ba discuss chelete because it's a sensitive issue manyalong a mangata ne re tlo iqaqolla before re ka ho motho yona yo a o botsitse mpotso eo. Now it's one hantle wa sekai le intimacy re tlo bua ka yona le yona because le yona yona is one of the thing ailing a challenge engathethwayo ka ramanyalo ha re bua ka taba ya sex ka dikamore ha o bui ka yona. Funny thing ke hore le chelete o la intimacy. Yes, and that e bola intimacy. Yeah, bulai. Abushuk. Yeah, bulai. No, you are right. Yeah, bulai. Now, here's the problem. In the ends, babantu basokole. The biggest problem karamanyalo aron. I understand your mamidu akaratangole. Ntotsa manyalo rinali rana malapa shilwen reka tabenya manyalo. When we are linyalo leling and running yamalapa aruna mamidu akaratang ya di chelete. It depend ka agreement o babang he there is no agreement we get to fail baba mo mamido ka rata tlo thola hore ka bakala ha re tse mohlala ha o ya le lapeng le leng ntato wa teng wa fota to an extent bila ana taba le chelete ya mosadi wa hae ha o ya manyalo ngama ona re bonta te ba fota to an extent ha ana taba le hore mosadi o etsanga chelete ya hae kuka o tata banjalo. Do you know that na manyalo jang o thola this meno na le chelete to an extent ebile o etsa everything ka teng hae ebile ona mohlanga botsa mosadi wa re o etsanga chelete ya hae mosadi ka iketsa dintho tsa di batlang ka chelete hae but monna o ntsa all the into the responsibility o tla etsa ha ya manyalo a mang o tlo thola hore lenyalo le ba bang ba etsa so e mo tla rena ke patalang ye mong ke patala koloi and then emu ke reka grocery emu ke patala school fees then how to tell feletse mo wa bona but I now hore ya nang le and har qale ho lena la pele le re bileng ka lona o tlo thola mena yena thabetse hore monna hae o etsa di responsibility ka fela mara tse hore monna hae o etsa bkae ha tse hore monna hae o tshwara bkae ha tse hore monna hae o etsalang. You get my point? Neno tabito fela hore monna yo nka all the responsibilities ka rantlo ya hae. Ba bang he manyalo nga mangwe tlo thola hore bomme ba bang ba di etsa le bona. Bomme ba bang ba fetile bontate ka ramanyalo a bona. O tlo thola hore ke ena nka all the responsibilities. You get my point? O thole ntate o tla bonzo tla wena o tla tshela petrol ka potla thusa fela hore re ne reke motlakase ba all the dintho tsena tse ka tloka fela di etswa ke mme manyalong a mang. But the biggest problem le yona yona ba ba o tlo thola hore ha ba discuss mme a tlo o etsa bokae ba tlo thabetse fela hore monna ka wa provide masi qeteleng re tlo bana ba lenyalo lena la chelete ena I mean re tlo lenyalo lena la bobedi mo o tlo thola hore e mong o ke patalang e mong ke patala koloi ke patala school fees e mong ke reka grocery ha qetile ha o bue he solanka e mong ho patetse ntlo hana taba e mong solanka o patetse koloi ha ona taba solanka le bona banu ba ba mo mamedi o tholore ha ba bue hore okay baby ha o qeta patala koloi ha o qeta patala o qeta reka grocery o salletse ke bokae ha o bue hore re salletse ke bokae jwale le ya ne ya patetse school fees le ya patetse eng ha ba bue mo mamedi solanka o patetse then ho reka grocery life e tswela pele ha o discuss ui e tsweletse pele ona le ba jwalo
3 hona le bana ba o tla thola re ba dula fatshe baby yes my 10,000 ya ka kena emong a re le nna ka 10,000 kena kapa 5,000 kena then ho dule fatshe jwale ho budget ba ba etsa jwale ba ngwele fatshe re okay re na le 15,000 motho ka so re nka 10,000 re etsa so re nka 2,000 whatever mamedi jwale ka ke tlalosa fela ke batla ho summarize fela mamedi wa ka ratang so tholore bana ba dula fatshe bona ba discuss ka the amount of money e bana le yona ka tlong you get my point now o tswele re bophelo ba tswele mamedi wa ka ratang thola ka bo madi hona le bana bao wa bana le mamedi wa ka ratang hona le bana ba ha o bue ka tšhelete ha o bue setting e mo le mo tsantsana kope e mong ke kopa o patale ke kopa o yetseng hona le bana ba o tshwantse ba pushwe o tshwantse ba bolele hore ba etseng ba bolele o fune ka qelelwe hore ke kopa hle o ska ba le bana o reka o patala koloi o ska ba le bana o etsa hona le batho ba jwalo then na ho ba le bana he ba ke ba tsheyang bana ba mashudu na mashudu masela abe mali yabo ebe mali zabo kila bona mothatsu ba ngaholo ba fihla ka 2 ka 2 dijo aba shaba ka 2 ka shaba ba dija speed ka taba di be ya kwana ka taba lokokota ka kamore dijo tsa ka dika o iputse dijo qetile ha gore ona le ba jole ka ramanyalo mangata ba ikutsetsang tšhelete mo mamedi wa ka rata mo tla utswa tšhelete a ise ha bona e mongwe utswe tšhelete a ise nyatsing e mongwe utswe tšhelete a ise baneng ba hae o sa pata bana marwa e utswa tšhelete e ya baneng ku ya biwa ku phela mashodu mamedi ai dotsa di tšhelete wa utswa bona mamedi e mutswa wa phela o lo beya kamane now ya o qetela ke bana ba sa buisana ba sa buisane ka tšhelete now the biggest problem ko re jwale ha le se le sa buisane somewhere somehow emwe iketsa di assumptions ora you know na le tšhelete yeah aka simple lore o patetse koloi and then o patetse le school fees abamplela ro feletse ke tšhelete now we get it at the assumptions no mona ka gola 30,000 so upatetse koloi 8,000 then upatetse in only to find out motho because I discuss una le problem etsa tšhelete e motho loro o etsa di loan ha shota tšhelete o sa ba lo bolela because there is not ali communicate ka le bika tšhelete now o ke man mo now when una le problem ya tšhelete because ali discuss tšhelete ali bika tšhelete ke man mo etsa jo o tsama go lo utswa tšhelete lo ka di ba tšhelete because now akra le bika tšhelete mo le mo pusha the responsibilities tsane so that's when now yan yo kerqa dileng ka yona ya batho ba o tla thola re motho o kena dikolotong ye mong a sa tsebe e kala mona because now o mong o rana dintho tsa mohlale dulang fatshe that's when now re qala re na le batho ba re ba tholang bana le dikoloto mo mamedi ka ramanyalo mothathola ana le dikoloto a re papa he bana o phela le mothana le dikoloto tse tshosang and how di tsebi wena kanti ke le bakala hore fela ha hona a proper communication but nna mohlomo mamedi wa karata mothaka mpotsa rena nna if nna hoja ilo ya kana ne ke tla re batho ba etse jwang ho ya kana iseng ho ya ka malapa lona mamedi ya kana ba se re tla re bua ka yona so ke lekile araba putso ya o lekile 21 minutes past 29 minutes past 9 o'clock mabedi o ka re tshwara fela bana 069 846 5476 069 846 5476 ke ya WhatsApp iPhone nwele wa WhatsApp 069 846 5476 I don't care mabedi ke no a renka mona are okay all right re ke motloele yena ke motloele ke shebe ye mong o teng o tlo ka mona lona a re nyina Tumela mbontate ntate Mhlekazi please ndiyacela tata wamandile
ngicela ifoni number zikatata uMasekwa ndiyacela ngisebenzimeni obukhulu ngiyabulela. Dumela wasekhaya le Pastor November. Ntho ya tšhelete yona important in a relationship, but this one I think it hloka a proper communication hore re tsebe hore ke mang a good ka finance in a relationship, because sometimes o fitlhela motho ke yena a batlang responsibility ya tšhelete, but nnete a sena le bohlale ba o sebedisa tšhelete, and a worse happy because hoba in a relationship again le motho o ba le relationship is progressive. So now I think ntho ya tšhelete le mekoloto a se ntho eo nka etsang relationship e fele, but e hloka a good communication. Ke o lebogeng mo botšhabeng o bua nnete emong a reng ke buhle ke le mametse ntate Mhlekazi le November yeah wa bona that hono kathi batho ba re tshwanela re sebetse jwang. Nna mamedi ke opinion ya ka fela, and I ke re le yetse mpa fela le my opinion, and ke tlo le jwetsa gore why opinion ya ka e le so. Wa tseba wa second the manyalo a mangata haona progress, there's no progress to an extent. Una le batho ba phela betiri pele ba nyalwa le pele ba nyala, but since a nyetse kapa nyetse there's a stagnation jwala ka that lady abuila ke tsebeng ntate kapa ke nna. Bona le batho ba ne ba phela hantle mo mamedi pele a nyalwa kapa a nyala. I'm going to tell you why. And ke tlo le jwetsa mamedi wa ka rata gore system yongwe yo satana e sebedisa go futsanisa batho ke lack of communication. Where there is no communication, now personal I will say I prefer le yo khlala phansi yena ya udula fatsi. O tlo tlo fedisa eng yena ya udula fatsi mamedi wa ka rata re dule fatsi ke tsebo gore monna kapa mosadi wa ka o tshwara bokae o thola bokae. Re dule fatsi ha re qetile. We must have a plan ya tšhelete tlang, and we must have the goal mo mamedi, because yana yo batho re etsang ya hore e mong o patala koloi without ho bua, e mong o patala ntlo ha o discuss zone, ke yana e re etsang hore re phele an individual life. And that thing mo mamedi ke etsang hore batho ba ska ba valueana ba nga khathalela ba ska ba tsotelana, because I mean ke man mo batho ba ikgantsha mo sena ke patalela koloi a undiva wa sekana utlo mothare na mo se ke patalela koloi yaka e mo gare no ke patala ntlo yaka mo se ntlo e patala ke nna. The reason why mo mamedi batho ba sa valueana, it is because ha re tla tabeng tsa ditšhelete le di household mamedi wa ka ratang, we are individual. O mong le o mong ntone o re patala koloi e patala ko wena e etsa re ipone o le betero feta enwa ntone o re patala ntlo e etsa re ipone, and that thing e etsa re qeteleng ya qetelo two a kry ke tsebe re wena o etsa ke tseba fela patala grocery o reka grocery o etsa eng o tla e mong o nyatsa tsena tse etswang ke tsa motho ma kry wena reka grocery hela ka tšhelete go nna ke patala ntlo inja ka phuzu chemist ke nyatsa I underestimate ena ya hao o tlisa e ka re nyana a kry o reka grocery sa go go reka grocery nyane e o e reka. You get my point. Now that thing ke yona e etsang gore be ba motho FM ibe ke yena e etsang gore be tsa tsila ka sokolana batho ba kgathelane, because already una le dintho tso o di etsang o le mong, you are able to pay a house e mo o patala koloi ya. That is why number one batho ba sa kgathalane ha ba tla tabeng yena ya di problem tsa ka ramala pa bona, because o tshwana la o ikemetse le mong. That is number one. Come on, Doctor Oblana, can try to kill him where or ringetse mare ringetse. Yeah. Only one. Yeah. Unyalani lwe. That is why all the responsibilities deals with when. Ya bobedi mo mamedi wa karata. A re tlo valueana mo mamedi until ke tseba ha ke tse mohlala ke kopa ke tse mohlala mamedi wa karata. Ha re ke ranka 20,000 tsa rona
wa tla ka 20,000 ya ka tla ka 20,000 ya hao ra tla ra di beya mona then ka tsi ra ikopanya ra tseba hore 40,000 ranteng yena re nka 10,000 re patala eng but strategically so etsa hore andikwazi ukuncoma ke khone we praise because akietse ka chelete ya ka re kopantshitse chelete ya rona so whatever you ka chelete ya rona re kopanse matsoho now ka mantsoma I will ke tlo gona go bona mo mamedi wa ka ratang gore monna ka o bohlokwa ka kang kapa mosadi wa ka bohlokwa ka kang because ke hlola ke bona ha a ntsha chelete le nna o hlola mpona ha re ntsha chelete unlike be e montse chelete ba te mong ha bone e bile e mong ha tsebe ya boraro mo mamedi ifukutsa taba ya ho nahanelana because today hona le batho ba reng nna monna ka na tshete maradi re nix Doctor o santse o bua ka o nahanelana tse bona le potso e o batlang mona e reng potso ke a e batla jwanong motho o etsang di decision le di baby mama tsa hae ha fihla ho wena ebe a imakatsa hore ho hang yena ha so bue le bona eo e bitswa eng a ke tsebe kopana potso eno kopana ka le chelete ke bona o bua ka chelete hore o etsa di decision tsa di chelete le di baby mama tsa hae okay ne ke tlo tla mo gore wa bona this individual life bita ba o mo mamedi wa ka ratang monna wa hao o owna chelete ya hae ke yone etsa gore a be le matla o etsa ntho le go e batlang cheleteng ya hae because a se chelete ya lona ntore mosadi wa o chelete ya ke hae e etsa gore le ha re nna ke batla isa bana ba go high school le ha re etsa o tlo iketsetsa fela mo mamedi because imadi yake ke chelete ya hae and now that's when was a kaya ha hona mohlang re tlo veluana mo mamedi wa karata for the fact ya re ke na le matla di ba chelete ka mara ke na le wena but ke phela le wena but ke na le matla chelete ka laula ko wena mo mamedi wa karata ha hona mohlang and e wese mo mamedi e be fitla staging sa tsao o thole mo ga bila thola chelete ngata feta e mo now ena ya tholang chelete enga a jole tlo ba wese mo mamedi e tlo ba wese ka tsele makatsang but now will say mo mamedi wa karata dintho tsena di gutlela back to tabenyane ya lenyalo la lona toro ya lona ke inka lenyalo la lona because there is no way we can live an individual life but rena le goal a common goal rena le goal e tshwana because goal e tshwana mo mamedi e re tlama ho yetsa dintho together to achieve our goal ke go repeat I go repeat once re ka ba le a common goal ra ba le goal e le nngwe nna lo ya mo mamedi wa ka ratang goal e le nngwe e tlama batho ba babedi ya ba tlama mamedi goal A1 ya re tlama mamedi ha re tsa Chiefs o kopana le player tse 11 tsa Pirates emole emo tsere position ya hae hona le goalkeeper hona le backline number 5 hona le number man hona number 9 hona number 11 hona number man but bantse ba le the plekeng tse different the positioning tse different but ba na le common goal o ka ba mo mamedi wa ka ratang ba na le a common goal ya bona gore e mole e mo ya tshwarang bolo ha I tshwere o isa palontsane ba Chiefs ba batla isa bolo palong tsa Pirates ba na le common goal doesn't matter e mong positioning if e mo tshwere position if the same mo mamedi if batho bana ba na le a common goal manyalo ho no tlo ba easy mo mamedi hore whether wena o tshwere tšhelete ngata feta yaka whether wena o gona on feta but because of a common goal ne re tlo tlamea o dula fatshe re kopanye tšhelete and sit down and plan ka tšhelete tsena tsa rona ke na le 10,000 wena na le 30,000 the common goal e tlo re tlama to sit down re kopanye 40,000 ena banka 40,000 ena o fitlela goal ya rona because re na le goal nna lo ya ka bo madimabi manyalong a mangata there's no common goal and that is why we easy batho ba lahlana easy because ka ka teng seksa phele ka wena mara ke nyala le wena ke phela le wena mara ke phele ka wena lo wena na le ntwana hore ke phela le wena mara ke phele ka wena because ntse ke itirela dilo tsa ke bile re bua lo ka Setswana ke le ka ota hey mo mamedi right a re tlama berikena ka mona a re hleka se le ntate Novi wa ka o ka hara dikoloto kgwedi ha e fedile ho tshwana le beke ya mampara
Mar tavern o ya Friday to Sunday. Monday o chaisetsa tavern a re o na o ntsha babalasi jwale o itetebetsa west to ai khona a re nna ke nahana motho ya hladileng o wrong ho sabotsa hore ke dikoloto tsa eng puisano jo gunman wa lesele a re puisano ke yona e batlahalang. Dumela Seburi se moyeng le Dr. November. Taba ya tjhelete e hloka kutlwisiso le ho tshepana ka ditoro tse ahanang. Nowadays, people just fall in love for the same reason of money, ntle le support as partners. In short, ho ratwa tjhelete, mme lerato e ba ntho fela e siko ha tjhelete le siko. Status and pressure from friends, distraction puts one partner's effort to be unrecognized. Ke Thabiso wa Malodi e mongare Dr. Lava o bua nnete mo. O bua nnete Pastor November. On khopotsa mantswe a moruti sehloho a kile a re two vision in a marriage brings division. Tshwanetse couple e sebedisa ne mmoho ho fihlella goal eo ba batlang ho e fihlella ka nnete re hloka ya ke tsona tseo ke mathata and momamedi that is why rena le boko le yaka ntlo yaka because e patala ke nna ntlo yaka ne ke batla o tla tabeng ena ya ho nahanelana. Do you know that nka o nahanela rona le tšhelete ka ntle ya ona yona because I communicate. Do you know that re nka qeteletse le nna ke nka tšhelete ka ke sebedisa mabakeng a ka because ke nahana re le wena o sebedisa tšhelete mabakeng ao kopa o ipita. Do you know that re nka sebedisa tšhelete ka mabakeng a ka because ke nahana hore le wena tšhelete o e sebedisa mabakeng ao kanti ka nako tseno wena skepsen tšhelete hao e una le bothata, let's say una le bothata, but because in my mind ke a tseba re gola 30,000 but are bue, so in my mind ke pleletse rona le tšhelete ha ke bona patala, so ke a ipotsa o patetse koloi ke 5,000 and then o patetse ke 8,000, so tšhelete ngwe ile kae a re discuss ke ketsetsa the assumption rona le tšhelete ntsa ipela yo ntsa ipela no o di o bile wena o ipela le nna ke tlo itsela tšhelete ka le nna ke ipela because we don't communicate a re dile fatshe re bua ka tšhelete and mamelo ka rata ntlo ke re jotsa ke kopa go tla hape. That is how to bang is batho ba lahlang because ha ona next re kopaneng e re buildang sang but ba sa building together go is ba lahlane mamelo ka rata hona le manyalo out today a survive ka baka la hore motho I cannot live now at my age ke sebedisa kana le monsadi wa kana baba forced to sit down and solve the problem tsa bona because e mo le mo fila se ke sebedisa hore I invested so much in this marriage so nka se tsamaya so baba forced to solve the problem tsa bona mara tsa mo sheba bana ba gona go phela individual life manyalong a bona ya bobedi ke ena e tsang gore batho ba qeteletse ba se ba phela individual life. What's the kind? I need to be part ya dintho tso di etsang tse kenyang tšhelete. I need to be, you need to be part ya dintho tse di etsang tse kenyang tšhelete. Can I go deeper? Go deeper, papa. Can I go deeper? Go deeper. Can I Google? One of the things etsang gore batho ba qeteletse motho sa iphelela ka tšhelete ya hae, it's when re sa be part ya the hustling tsa di partner tsa rona basadi ka banna motho re tlo ke tšhelete ya ka o tlo thola gore you are struggling, you are running a business or you are hustling ka something o na le partner mo ya tlo botsang fela gore motho a modimo a no tšhelete kae but ana mohlanga o botsang gore o ntse ya jwang o ntse sebetsa jwang ai o batla fela ha ikene couple engwe tla go nna o fihla ba lwana mosadi kwatetse gore ntho mosadi wa tender ne o etsa di business di tender so ntho ntate o sebetsa government so o batla go nna so mosadi o re ntate mruti nna ke a sokola because sometimes o tshwantse ke kilo kenya
the documents into the tender documents tshwantse and monna o re ntate mo kana go tsedi ka mothusa kire and that is the biggest mistake. You are not going to say that to Nauru Muthusa. Are ke etse jwang ke re ba part ke B ntate e ba part ska re wa mothusa a o kwazi mna di partner yakho ha o tsibo thusa partner ya hao nthong ya yetsang o mothusa kena ka hare B jwale are ke etse jwang ke re bona sometimes if I tshwanela lo deliver dinto somewhere. You get my point? Sometimes, even if has mosebetsi wa we bile wena you are not interested for into him. Mara sometimes ha ibe wena ya batlang van ya nkang dinto tsone o lo deliver wena. Baby ke kopa o lo deliver ka today ke kopa go thuse ke tla batla van ke tseng ke lo deliver. The biggest problem is one re sabi party mo mamedi. And batho ba batho mo mamedi manyalo batho ba batho ha ba tsebo ba party. Ya sebetsa o frustrated ke dintho tsa mosebetsi ha hona mohlang o dulang le mosadi yona wa ho fatse baby o ya jwa mosebetsing wa hao ho ya jwa ke go thuse kae o be party ya stress sa o be party ya di frustration sa hae so that o tlo gona ho ba party ya di tholwana tsa stress sa hae on di vanka o gona ho ba party ya di tholwana mo mamedi tsa o relieve stress because sometimes ye motho tlo ba frustrated ke business ya hae a sukule ali wane marana le monna kapa sukula na le mosadi a sukula ha se a tlo ja di tholwana jole tsa tsotleo ya hae o so hlaha mona so a dile mabatha mo mamedi o so batla o tseba hore jole tšhelete yena o etsalang kang but you were not there, you were not even interested mo mamedi wa karatang ho ba party ya dintho tsona. So one of the thing you to re shapa mo mamedi ke hore ha re be party ya dintho le di frustration tsa batho ba rona ha re be party mo mamedi wa karatang, and that is why ba bang re developileng stubborn batho ba ba motho ba ra ikona ke fufulelwa tšhelete na ke le mong ke sebeletsa ka thata hona jwale ka sonta ke re ke nyaka ntse ke ruta ka something bomme ke ntse ke ba ruta ke re bomme it's high time mo banna ba lona ba kena mamating le tlele o budutsi sofeng o adile le batha ka monoto thata e ka ro le sole le tlhagisa Jesu di potomani o adile mabata o dutse ma it's high time or something to welcome ba lekane ba rona mo mamedi wa karata o ema ka motho welcome mlekana baby how are you ono le jwang tsatsina ka sukulena o nke pheke ka ponke eng dulele na fatse ono le jwang today mo mamedi wa karata even if o sa so ngwala hell mo mamedi ka nka mo tshwarisa ka mo etsa protection order ta bo one tel aga re baby e ba phathu tlo thusa go bala mona ka o ngola tender document mamedi ka mo etsa protection order cause when you say lo telu over limit of overdose. But you can be part kaore sometimes o tsibe o rwetsa ka bophelo bae o bona gore ka mo eletsa kae o mo relieve stress kae sometimes mo mamelo ka re o mo relieve stress ka gore dintho tseno o mo tlose frustration nya leng ka ro you do something o metsa dintho tse ding tse itseng just to mo bontsha gore baby ke na lwena I'm part of your frustration I'm part ya dintho tsena ke part ya dintho a mamedi na kopa tlwela hai all right now aga ke motlohetse ka baka la dikoloto tse ke sa di tsebeng no o tsamaya ha bohloko o mo putswa ke ditšhaba magoti ka phame iri haike kwa bobedi dumela ntate mogotile wa sekai you know na I think re fitlile mona ko eno re batho ke taba itse ba batlang in a relationship ka ba mama inyalo because I lenyalo why o sa khone o communicate about these things tsena o di involve tšhelete go gona le motho hao ka ba gona le monna o le mosadi wa le bontshana go le sebetsena jwang ka tšhelete le shebe go ke mang a good ka di finance mo lenyalong la lona. I think batho man ke bona ba kena for their own benefits instead batho these days ba kenya manyalong ka ba di relationship ka taba ya gore ba batla tlo imolwa
hore bone ka tšhelete ya bone ba e tshwarang ba kgone ho etsa dintho tseo bona ba di batlang, because I fail to understand if o na le motho le le babedi le phedisanang moo but le sa bue ka ntho tse tjena tsa hore tjhelete le sebedisa jwang, ke eng le batlang ho e fihlella ka yona. No man, no, e tlameha re tsebe hore batlang Normal. Jale Dr. a konjwetse mona haebe ka nnete ra buisana ka ditšhelete ra buisana. But before you hold, that don't be something very powerful. Can it? You get supported by very powerful. Ebe ra buisana ra khona go utlwana ha bonate ebe re beya ditšhelete mona ka ofela dira dumellana tšhelete di kwale mabaka ebe ke sala ke sena letho ha tse ke sena letho ke na le haselenyana tsa ka tse ke ipatlalang tsona ka thoko hore ke be le pocket money hobane enana ya mogolo ka nnete ke a ka tlo phetha mabaka ebe ke lo izamela e leng hore ke tla lore qa ke nya qoqotho ka yona ke lo izamela ke di haselenza ke phoso. Now I will say I get to worry on all mhlantshelte by enough because le yona ya ne o izamela ya di side hustle ke ntse re hloka because I get to worry on all mhlantshelte re ring enough because re a hloka tšhelete le ka fela rona. That is why ke rata couple tse ding ba bang ba tla re okay let's sit down monaka re yena ke mabaka ha ba qetile e mong a ba re tshwara ya hao he baby ya dintho tso batla o iketsa tsona ne hona le ba yetsang manyalong a ba kgona go fanana hore yena ke go gotho jwale. You get my point? A ke hane o ka yetsa mohlomong yena ya side hustle and then o bulo nya go gotho le mong but it's I get tsebe hore le financially stable lo kae because we useless a pe hore ke be le tšhelete ya di side hustle e ke lo spendang ka thoko but re ntse re sokola somewhere somehow financially kapa re ntse re shorta yona tšhelete ena ene nka be re eketsa re kopanya re grow ntho tsa rona hape ntho ke batla batho ba itse bona se kang ke kopa batho ba nkutle ena hlola ke bulela batho ba kerekeng ke batho ba kerekeng kopa nkutle ba kona bana ba go gae again how miss call again how homonat or every time when re tšhelete I think ke a dila se ba ka kwala ka yona because ke engwe ya dintho tse frustrating batho ka ramanyalo a bona e tsang gore batho ba bang ba qeteletse ba utswa tšhelete wa tswa ho etsa every time when o tšhelete tšhelete ha o batle re jela ile sente o yona o batla re ise mabaki. Yes why man yo aikiwa and cause no can send mama medi e mong ha re bua le nna tse ha ba tsebile o ithekela di bra ke ya ne bra e hlaile trata e a hlaba matswele mona motho a tsebile o itebua ka re shopong ya di bra fela mamelo ka rata ba bang ba tsebile o reka di tight tsa mo di sheba no e hlatswe ya no we Vasco mo yemetse o tlo hape o sa yemetse tlo trapua tight ya ke alpha le omega ke qalo le qetele e nngwe ke a thaba le hlolang ha e sanka le digareng ha e sa rokea ene o sa no se itlo o miso ka microwave it is not right o thole ntate o fumane ka re ka nnete ke ntate ka re o fuwe diphahlo tsa social development o fuwe diphahlo skipa se fedile mlaleng mo mamelo ka ratang underpene ibile ka re entse sunroof ha e sa kwaela dirupeng ha e sa itshwarela dirupeng doctor underpene e sa itshwarela dirupeng Mohammed ke ya ni entse ntwe ka reng entse a freshener of the sunroof ke buleile ai suka ai bona go no hona le batho ba sa gone ho hang o ja tšhelete tsa bona ho kore every time that is why jole bo bumbusho di bukana mo monna o tswe tšhelete ra ikho yena re ke utswe ke batlo ai kono ke batlo ja tšhelete ka hanyane fela because now every time mona tšhelete mona iswa mabakeng that is why it is not right again Mohammed le lona batho ba ratang mabaka le frustrate di partner tsa lona bona batho ba batla ho itebua yes mabaka teng yes dikoloto di teng yes Mohammed di tlhoko di teng but sometimes re batla ke re prioritize runa
ke reje ha monate momamedi ke le lo robala bo di hoteleng le buke le lo robala momamedi dikoloto re tla di bona le tla di bona momamedi gona jwale momamedi wa ka rata tsa mo sheba go robetswe kae ba bang a bana globe ba bang le mati le tsheditswe ka stene gore momamedi ho putso ya lo re kobisa jwa icon di tlwele mamedi bo dikobo tse grey icon ya donki e ka ditsa mophato icon gore mamedi nako tse ding a ke le tlwele bethe tsa lona because bethe tsa lona ke tsena tse reng la o so batla o fetwa ye mo tshwantsa theo ha ka ke a fetwa o di mabete o tlo tsosa ye mo o tshwantsa theo e fatshe a fetwa ye me ka maoto a jike e bile ona kala mabete a kholo fetwa o di mabete o tsuki mamedi that is why bontate ba nwa njwala bona ba tena ba utswa tšhelete botsa ba ra ikonna ke lo e tswa ifela ke lo e tawele ke lo e tawa tšhelete bomme bona ba tlo fela motho ba tla ha tlo fela abantwana ba na ntoni that is why banna ba bangata sometimes la ba tshwanela go ya di restaurant ba tsamaye le banna ba bona ba tsamaye le dinyana ba tsamaye le basadi ba bona because basadi ntho pele basadi ba ile dijo ha o ile le mosadi wa dijo ha bile tla mo o nyolla lihlo la ka yini o sheba bile re ke bukae ha ka bona re 1 tower couple 1000 something o twathola a le tlo bua ka tla o tla go ha imale nga ka ika ba kwa se Eastern Cape ha e tlo bua tsatsing a tlo bua tsatsing o tla utla ka shota something ma o bona tšhelete re jele man gore ka be rekile private a tšhelete re jele kwa ka be rekile 2 kg private o fapala le be re jile tšhelete ya kwa so mamedi ka rata ya mo ya ditsetso tsa gore batho ba qeteletse ba utswa ditšhelete e mongwe ba qeteletse nkela tšhelete ke mamedi le magona tha le go lona mamedi o thole gore ha o sa gona ja tšhelete go no etsa nix ka tšhelete mo re go ena sebetsang ka tata sometimes I read discuss re bue mfatse hape because it is not nice or o thole gore ko ena motho ya jang tšhelete o le mo ya itebohang and then ba bang ha ba itebo it's very important le dule fatshe le itebo ka fela baby okay if let's say into the different mo rata ya jwale e mo le yona e no tshwantse le discuss or baby okay nka nto 2000 ke ena ke a itebo le nna ke nka 2000 le nna ke lo itebo ye mo le mo a do itebo ka tsela eo a ka thabang ka gona ka te e senye na hore every time mamelo ka rata e be jwale tšhelete se ya di responsibility le yona e no a sa le monate nix le nna ke na lo imaza mamelo ka rata maoba mona the friend tsa ka bana ba re Cape Town so ke na tutla ke sa ba ka Cape Town bisi ya ka ke robe ha bisi ya ka robe ke blela bana bala makerekeng orange ka se nga se tsamaye bisi ya ka mpatla tšhelete kana ka ba re ndate moruti wena o itse ka molomo wa o hlola blela batho ka rakereke ba tlwele ho prioritize the responsibility so tsama o tla bona bisi go khutla tsama tsama ja tšhelete ka itrapa ke trapile mo mamedi ke trapile tšhelete ke trapile mamedi wa ka ratang ke trapile go tsofe ke bua sekgowa ke re waiter come here e jwa ka sekgowa e jwa ka so tšhelete ke kwa ja ka so ke wa restaurant e bua so a bile o sa ka roja and I ke le mana ke re ba kreste bana ba le siko bo holy water holy ministry holy Jerusalem bana ba lokwa ke tse ke give me a glass of ke tsa tla just ka ba lo qeta of the John chapter 2 of the drink. Ibile ke hola ka sotho beterenyana ka Xhosa teng o sa ije. Ai. Uza uthini ngeSxhosa? Alfuna ngatsho. But momamedi ha ona ntho monate hore la re sebetsa we must also enjoy the mifufutso ya rona. Ya o qetela mamedi ka rata very important or sometimes la re yatsa dintho tse important we must also respect tšhelete rona le dinthong tse re thabisang very important mamedi ka rata as much retsa di respect tšhelete dinthong tse bohlokwa tse important but we should also do things reinvest le di hobby tsa rona so that when una le stress you must know that eso ke mosebetsi batho tse bore at least una le hobby nyana yo sebedisang e distress sa so that tsebe mamedi di hobby tsa rona batho ba di re thusa go gamatla when ha ke le Cape Town kwana ke ka khazile tsa maka bike mamedi wa ka ke letsa mmino
ke letsa bo it's not you to love me and be alright, it's not you to love mamela ka re ke ranta mmino kotse it's not you to love and be alright. Yes ke le udimo hobby mamedi ke lo gamaka hore ha ke gotla ke tlo sukudisa le batho ba dikabelo be ke tsba hore ke na le matlo batho ba dikabelo ba re sukudisa ha ba le manganga ona le batla bua le bogo at least we can le batla tsaka ke 073 ke tsaka personally tseng 073 202 9079 073 202 9079 ke tsaka if le batla mema if le batla hore ke tlo dula le lona fatshe kapa le batla le iketseditse gathering fela le tuletse le di couple le batla re tlo dulang fatshe ke tlo share le lona mohlomo le ka mema dinomoro ntse tsa 073 202 9079 073 202 9079 mamedi ka taxi ya o ya kerekeng ya rona o kalama taxi ya phase 3 kapa phase 7 o bo re fela ke kerekeng ya Pastor November shopong ya Maditlhabela Pastor November shopong ya Maditlhabela ka kolo you drive ka re Grootvlei o sheba ka lefting ya o tla bona o feta limo o fete mo Greek ba bitsa you save pelenyana mano ta bona structure se solo ka lifting re kena ka 10 o'clock mamiro ka rata as long you to me and be alright. Alright mamiro ba tla sa bitsa ba ka ba hora ile shome re a ke etsa tjena ya rona ona mo go sia le monna molelele e le mphesi le nda le masekwana hona jwale ukwa afihla ramanesi a hlamone lo ai Papa bye. There's a lady and I said Kenya how it's all like Baba. You still remember that? I know church how. Yeah, they are related. They are from Go Sex Sprite. Cousin Yahal. They are from the same family, yes. Bye. See you guys. Well, the two Saturday Pastor. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, guys. See you.